Talaflava malo le soifua le amatanga fo le nei vai aso, si mai whaafonga talafo le video Samoa. I Iran mo li patia mai le CNN tumu tangata wa awai Paul Kalame o toi sauninga o le taitai sa iai o Iran o Ayatollah Ali Khamenei a wata wai fo ye isi tangata Iran na tautele o whanua noa ono na maliu o Ayatollah. O fuafua o atai au le solo tele ai le iwa aia lava whala wai tele lo natari o Majapa. O lo ese pina ngalo whaari o tangata Iran i ia fuafuanga ma wa whaeroa isi le CNN e la ngona le whao Sofia Reita pe ato manatu le mafuanga wa mari wailo latu taitai. I le Strait of Hormuz wa li pati o lo soronga le reife o inga i rea o ngā sami a o tāri ai le talanoina o lea mata upu i le whonutanga le NATO i le vai nei. Pa mea ro fuafua le pāremio Israelu Benjamin Netanyahu e wheiroa i ma Trump i Washingtone po o le vai fou. O le lua aso rumanai o whanga solo ai por kalame o mariu o Khamenei, le awhai mai e ave anelo na tino mariu i a aipa ia o na Jaf Makabala mo sa uninga whaapitoa e whai ai. I Lucia ma Ukraine, ua mamawhalawa o swainga Lucia le a ai o Kyiv i Ukraine, ma ua whao ngā ne ai missiles e peo na whaamahoni ane le vaianga le Air Force, au whatauta iai le whono tanga suia le NATO i take, le o lo fo i Trump e awa iai. Whai mairi po te CNN whanongoina le pāpāne o pomu i le o ngā tonu le a ai le tai au pō, ma maita wina ua whao ngā whatasiane a o penga whana mamao ma drones. E toa tolu li pati o manulu ai, ma leisi toa lua isi tu malo, ma ua whalea ngaina nisi o no fuanga. O lo iei tangata lo tanu mia i whale te tele, wa whaina i os whainga, ma o le stofir vastan waina li pati atu ai fo i tarafou, nisi o so whainga mana rosia Rusia ia Kyiv, whasio ti ai pea mare toru spuru tangata. O ta wedi poti le wha marosia ati le fo i os whainga i Ukraine, i isi teritorio Rusia e maise i no fuanga o iei le suau o wafu ma whalenga o si o loa le militeri. Pai no mai mtanga renga vai fa for Ukraine le CNN wa mai atala no nga Trump ma Zelensky i le telefoni ma wa fo nei Trump e fe so soani e fa muta lo le tawa i Ukraine. Iau se tāliau se tinawa mori e nei le fasiotia i le fasioti tangata i le whalablawe na mawatuaila na tamatama e whātau sanga le matua wa umaro naola i se whale le Central Coast i New South Wales. O leo si nia e peo na ripatia le 9 News, na o rātou whea ngai marasuenga, wha ainoa se tasite le nei o whaalawe tūranga ese, le vainga na iei le no whanga na tupuai i le aso toa na ina te nei. Mai mai di poti nā lua ne lava le tamaita i toru sulua tausanga mai Wyong, i le ofisa o leo i le aso toa na ai, ma asia i lua le unit na tupuai le whaalawe. Pai mai leo e whaisi o ngonga o tūranga na vai e lea no whanga, ma o lo su e pe wha maonia o whaisi lewa na maniu le tamaititi. Pai mai o foina le fisosoani i leo nanga i atu le whalawlawe, o na e whaisi tūranga e se po i le vainga na o lātou wa aia. Ta ue nisi o mori maure li potia na o le tinamala na tama e no whai le unit lea, a wha mai e loa e leo lea tamaitai, ma ua mori e nei le fasioti tangata, e le mawhaina tatara i tua, ina ua mai ona tūra i whamsinonga i rea sona nafi. Ua whalongoina le te tele o matangi malolosi o lea whao pavi, po le super typhoon e peona whaingoi nai. O lipatia le BBC o matangi o le malolosi, i le lua se lau 20 kilomita le sawa i le tūla, ma tō whatau tau o atu le tōru se lau 20 kilomita le tūla, o lo o aafia i Guam ma Northern Marianas. Pa mai ma ai tau, e matau tia lea wha malosi, ma wa mai tau ina fōio na afianga i le sami, wa lata i le se fulutasi mita le maurunga o ngalu. O le tō tele o tangata e māsano nau mau no fuanga tūmata whanga, wa anga i uma i no fuanga mo whalawalawe whaafosei po emergency shelters e wha mautu wai mo le temi nei. I le Northern Marianas wa liputia e tele me o whalengaina e meise e fōringa o loanga i sao atu lawa iai lea wha. O moto Saipan, Marota, wa wha mawina le malolosi e o matangi e meise le waanga i ene malawa lele. Tua tele wa motosia mai le tise o lato mauta malawa, ma o le wha malosi le nei o pavi, wa wha ingoina le super typhoon le ofisa mo lapta inga i tūlanga whapea, o se vaenga le au unanga le militeri le malo tele o Amerika mo ona territory i le Pasifika. Ma le tala muli, o le ampasa fau o Amerika i New Zealand o Jared Novelli,
Wa taunu ua nei I Wellington tone, ma ua fuafua le a mua I whai malanga I niue le atu kuki ma Samoa e tau awa I ona tusi tau finga po credentials. Wa lipatia le Radio New Zealand o noveli o se li whai pisinisi o se pule foi o se au taalo, mana ia ta ue tu stala I le aspirated taluai o le atu kuki o lo o wha mua I lana lisi, ma le a tele sona taimi o le a wha aluai ona o le atu kuki o se tasi o motu e o a tele, ma tele ona puna oa I ona o ngā sami wha sauina. Pa mai noveli, I le ripoti rea, e aona sira fia e tangata, o le a wa ai I mea mai seisi fo I awala, e whai ai, ma e fia wa ai fo I matau ma whai e fesosoani, I mana onga o tangata Pasifika. Ma mai aia, e iei le awala o le a oa o le tangata e whangota, ma le si fo I awala o le a vesao iai o le ia. Tala ia le Radio Samoa mo le amatanga le leiwa yaso, soifua. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland. A whai ua mūlau paanunu, manatua. Tia ai I le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi masan. Langa I le ai masivaing o mea ai mauna lapisi e whaama umaua. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai e lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga a inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima I betul, amo. Ia, o te whiwhia lava ma le anganga whaaftai ma le whaamaulalo I luma o le tua. E toe he ofo lofa ma whaatalofa I a te oe Samoa le atunu pele I au tūlanga whalupe o sa mamalu le avea. I le nei fo I amatanga o le vai aso fau. O le was fulu minute wa te aile tu lai fa. I le aso ono le nei o le masino yu lai lua afe lua se fulu maleono. Whaftai le atua, I awa noa le lei, I a mai se fo I o le soifua, o lo o mawhai o na tātou wheloa I e pēa ma le pule whasoa le atua. Whaftai lo na hanga le lei o tātou toe. Wheloa I fo I matite mai le soifua o le atunuu. Le soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. O alawa Faiva matiu te ua tatofi I ai. Ia, whaftai fo I lo na hanga le lei, mawala malosi o le au na nei, ua tātou toi whailoa I ai luma o le nuu, whailoa I fia fo I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Ia matua o le nuu. Whatalofa ma whawhiloa I a te oe, o wowo ma paanga, ale si ufonga o Samoa, ia mai se fo o I lātou e tau muli pea, ele pola kalame o le Gagaifo Faiva, ia male tano ava ale I atou severe se yuli pesta I lea vaiaso ma lea vaiaso mai lea so ngafua se ia pa ia lea sfareile ta walunga ai o fe autu atu taula o Samoa ia ma se fo I male tatou tano ava I lea stonai ma loa fua I lau o maua tatou sula fo ia masufi le lofa ma leanga le leo le tatou tapa au sili le langi lo na lofa e tau muli vale a tau muli pe ia te outou ia malo o nei fo I whata waa ia ele ngata I lea whatu lou fo I ma whata lofa I pa ia mamalu o le tawhatolu o le vana nofo o le atunu I outu langa whalupe
Ia, ai mai se o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anga nuu. Ia, ai ma walunga se vi inga. E momoli e ana au na pa ia, o feoi o le langi, ia matama wha sau o le ngaru wenga pa ia. Le pai sina le nao le tala le lei. Ia, a wā le a inga sa le vi na ite ai malama, maali whanua alunga. Ai sea, ua suluia Samoa, e le ave o le malama lama o le mori mau i a Keriso. Aftai i le atua, o ana faa, o ana mea lofa ma faa mrianga, i le pa ia lasi o le atunu. Ia e mwese fo i le ua tātou toi fei loai. I lona lofa, ma lona anga le lei. Tawalunga atu wai fo i male au unanga male tautua, ale to wha ia fonga mua, po le fitelenga fo i a seu Manu Francis Ioane. Ia e nofo mai lava fo i e toe. Fesoso ni e produce le tātou por kalame. Ina ia whaatulanga le lei mata upu tā ua. E o ia i le tango fia. Ia ma tātou lo tea fo i le amatango nei vai aso. O le vai aso lali nei. Whaatalo whaatu fo i tamam tina mātutua. Te le mea sa tupu lava yaso ma le whai unga nei vai aso. Nai tamam tina mātutua ele ngata i mauta malawa. Ia whapena fo i to tonu o whale o tangata mātua. Ia e maise fo i o le mauta ngase o lo whatau tolu ia i nisi e to tele. Ia manatua fo i le nei awa uli. Ia le tau o tele. O le aso ono le nei o le masino i ulai. Tele nisi o lo whamna tuino o lato waso i fua. Ia whawhitai i le atua. I lona alofa tau mulmuli pea. Ia ma le anga le lei i le tulu i ai o tausanga maaso le soifua. Ia ma tautua ai i le ainga tautua foi i le ekalesia. Tautua i lo tātou o tunu. Ai maise, ia o le tautua ai tau malele whaipea e Samoa i asa uma. Whatalo whatua i a te oe pe a whai o lo whaamna tuina lo was soifua i le aso, ta mam tina mātutua le tupulanga te le vau, whapena fo i le whanau pele. Ia maise o le temitonu le nei o le tu wanga wa onga. Ia, watele ina pisa o ai ia maota malawa. A le linga whai mea ai ka makinga le whaali li ima whika ma whiako whai solo ia meo apa mawholofola mai. Ka ei umai ma solo whangua ia mionga sia wari i. Whatalo whapitoa, whamni atu ia le aso soifua o le tua whine pele ia to rise e Sarah a via Samu. Ia, really lo was soifua. Ia lau fionga fuatino. Ia, ma lole soifua manuia whaftai ngā ruenga le lei sa whai le telo le tausanga 60 years is a very long time. And congratulations and happy birthday to you. Mai ale ata one day savea ia whapea foi le fionga. Ia whaumui nā, vui, mata. Ia whapea foi ia le whafonga tāpua mai, i whaamrianga mai i le tamao le ainga, le fionga le to oli, to filau, Samu, e wharoima Samu, ia, maloli, o lali le mea lofari, o lo whaimo le fionga a fuatino. Ia, longo mai, tele pe i titi longo mai pea. Ioi, manuia lo wa soifua, a to reset po lo fionga fo i fuatino, te tono lo whafonga mai i ale tina matua. O Fortino famele e Sarah a via mai Samoa mana i uso fo i moana ia ma i lato uma o lo o tapua ia o Faiva i le nei fo i atunu. Ia o lo alofa atoil to mai tai o se pela mal whanau le uso ia Conrad ia whapena fo i le li ia si male whanau. Ia male kengi o si mai ia male pepe fau o le ainga. Alo, after le tua i nei tausanga tele, au na matautua ai whaapopo i le tua. Ia nisi tausanga e mafuta ai ma le ainga ma whao wau pea le tautua. I tonu o le ainga, whapea fo i le ekalesia, ai maise o le aitau malele. Ia awa o tātou ainga mātina e i Samoa.
Fatalo fatu fo i tamam tina matua o lo whaamna tuina o tau soifua le nei aso. Anga le nei le tua ma tulu i le soifua au auna ma le soifua tau tua ia ma mafuta i pea i a inga ma whanau. Whaiunga le nei vai aso na whailonga i nai le lua se lau 5 se fulu tau sanga. Talu o na tuto o tasi le malo meleke po o le malo tele o Amerika. Mai i le atu nuu matautia fo i lona vai tau. The greatest British Empire. Maros kele ia peletani ia i lona vai tau. Mai le fife fo i on tangata o meo tupu o mo pelenise. Sa la tu ta ia vaenga au te tele. O le pelu, o le tau, o le uotongi, o me umanga, o le koi, o le matasila. Ia whatoa maua i loma me o whanga pauka i le teimile nei. Ai tasi lea ma lo. Sa tuititi o na pūlea atoa le lalulangi atoa. Ia se wawai e o ia intia, o mai i New Zealand nei le pule sa ua. A pele ta nia sa iai le nawa i tau. Ia si sila la i le umi o tau sanga. Ina ua tuto o tasi le malo Amerika. Whailunga ina i le so. Ia, male nei a whaiunga le vai aso atoa. Ale mea lai maali e. O le matua i whaano no le to tele. O tangata nu o Amerika wa sa tapena i ale mea ta o le National Day. Ia, po o le National Fair. Ai mwe vole ata. Matua i malo losi ti munga mamatangi. Ia, matua lea i mani tangata no ane i Washington. Ia male la unga sko ingo Donald Trump. Ia e while le ia nge lunga wa kau vole le display ai le powerful tele o le Army ma le Navy ma le fita o le va le Air Force ale malo tele o Amerika. Ia, congratulations to all the Samoan people that reside and live in the United States of America, celebrating, commemorating 250 years of your independence. Lena, tangata anu umbo Samoa lo wa lala mapapa au le malo tele malau whanua e o lava i territory e pe ona iai ia le stete o Hawaii ia whapea foi le territory o Tuila Manua. O mai moa mo iai le to tele foi o paanga tau tino ale si ufonga Samoa ma le tano ava. Ia me se foi le ngā Gagaifo Faiva. Na o fionga le kovana ma le lutena kovana. Ia whapena foi ia le whainga malo Tuila Manua ma mauta e lua. Whapea foi lau fionga le pelestene o le senate. Lau fionga tua olo na whalenga fulu iai le motu o wa Tuila Manua o le tu mua le motu. Alo, whātua toa, ia, ma whamanuia atu ai fo i lo tau aso whanau, ioi. Awa a whailonga, ia le aso Amerika i le aso whaiulai. The 4th of July every year. Ia e whapena fo i ona whamana tuina i territory e peona iai i Tuila Manua, ma o tātou tangata o lo ua lala ma papa awai. Ia ma whapena fo i ona avea, le malo tele o Amerika ma ona stete. E o lava i le stete o Hawaii. Ia whapea fo i le territory a Tuila Manua. Nā tau te whailonga ina a toa lava fo i lea aso whapitoa. Te le ilola iai. Pēna whaini tu o ngā waa fo i lea whautasi a Tuila Manua fua le au mai o ni o rātou sā i le teimi fo i o le tātou tu tō tasi lea whātua mai a tu nei na whailonga le ono sifuru whātou sanga. Ia ai pēna na tāpena pena, ia ma wha leo lātou lava vaa ma le au alova. Se ia i le lātou lava fo i aso whanau. Ia, se ia se teimi ia na siaki la ia lea po le ale tūlanga sa ia whailonga ina fo i le fua Tuila Manua lātou ia. Ia, a fo i ni ti finga sa whaia. E le amatalia ai o tālonga o tauwanga i le tālonga la kapi whaavao malo, e o wawa e tunu ei, le manutua lei ai ana matua
manu malo ia ai mai se fo ele tele ni ai na manu malo ai ia le ol peleki ia ma le kapiteni le alo Samoa le Julian Saville RD Saville ele lato fitauinga male au ta alo le anga au ta ua le au falani male au Argentina. These are professional dirty players. Ara makwa poko ka alo le anga. Ia ai na matua fa mo ale le ele au le o le peleki le fai unga o le vaiaso. Ele ngata fo ile na. Ia le na ua o tau sisilatu ai o stamo setiti. E sisilatu ai. Tolus full fa ilis full mole lua. Le sinata ngata matautia. This is one, seumanu, an underestimated or underrated winger. Will Jordan. Io, ai tasi lea, ia leo te vava, ia tu alnai, tu mai pe lua, pe tolu skoa Will Jordan le. Ai whaftai o vava, ia tu toi moa, mele malosi o si. O le alo Samoa, le li o se titi. Ia, whaftai ai ua mai, alna tālonga. E se le mātango fia le tālonga le mai. E mi noi le polo I teimi uma. E le aifo I tangata fo I lea e nau e tā ofi le polo. Wha solo le polo le pasinga I tua ia e tawalunga le tālonga, manu malo le olpeleki, tolus fulfa I le tolus fulu ma le lua. Ale au a falani. O le si la tālonga whawao malo matautia la valena mai mua I eile atunu. O le fitawinga le Australia. Ma le au matautia le nei o Ireland. O le fitu ai le nei o tālonga whawao malo. 7 straight wins by Ireland against Australia. Nō winga o mkwa whawhiki I Australia o le lopo le ale mea o le awhaia. Po le ale vai fo fōle. O le au marosi ne a Iolandi. Mantua fo I na matua wha ke kepi e Iolandi fo I le au a le All Blacks la tau ia. Full time. Ia le nao wawa ai atu ai. Tolus full tolu. I le tolus full tasi. The Irish rugby football team. E le mamawani ai. Ia, e o fo ila I le ta'alonga le whaavao malo walanga le na wha solo uma lava ta'alonga le temi lea. O le whetawinga lea Engelani ma le au malosi o le siampini fo I o le World Cup o South Africa. E so baba e tupe o e manatua I fo ia ai o le ta'alonga na I le va o Engelani. Ia whapea fo I ma le au malosi a le Springboks. Ia au te loa na tawalunga ina ua mad malo le Springboks e whaiasi kauwheo lolo vo I ai e man malo ai ia. Ia le na loas fulu ma le tasi I le fast fulu lima a Afrika. I saute po le Springboks. Tātou tādia lupe o pula. O te lefi tala no tele tau mawhainga si o tātou au te loa lava na manuia tātou au pe o le melna le ua solo ia ile au a Samoa. Ono sfulu ono ile sfulu moleiva. Ia, ele tio voi sesi, walanga o au ia laiti. Voi lele Romania, Georgia, Chile, bini au first 15 fo ia o. Ia, le nā laiva vai koe. E lambil kako first 15 Romania o Chile, ia leilo ia Georgia, wa o ta'alonga ia o le taimi muli nei tātou te oai e secure ia le tātou tūlanga e le ipo lalangi le tausang fau I Australia loa whelus fulma le fitu ia te talo pea po le alawa le tūlanga o le tātou au ai awane I la vea se tama e saunga le mūtanga ta oma ia o I la tau lava ia lea lo loto lo toi e le whaatumutumunga ma le komiti le lakapi Samoa. Si o nisi tau excuses e au mai. O le nā o tau si le fia o tu itasi ele atu nuu atoa. Ele atu nuu atoa. O te loa po le valus fulu pasene. O le atu nuu atoa. Ua whai mai e o ese ia. Sui le tu la fono, sui le whawai. Ia. O na whaatanga la ia leo whawai. O mea fau ia o whaapopo le whawai.
tau te sāwari ese mai ai. Ia ai tu ule au, e le one tangata, ia le atunu i tangata te mamai, maanga waa, e whao wau. Awa a manuia mai lunga, e manuia fo ia le tūlanga o le wha soa, i le tātou au. Ia, o le mea le nā, le ua o iei masalo, e sisi tātou tālonga, ia o Hong Kong le tātou malo ai, o le aso sfulma le tas, o lona winga o le asfaleile o le vai aso nei. Ia, tātou te tā alo ai ma Georgia. Ia, ai tā walunga i le aso sfulma le iwa. Ia, po le sfulma le valu o Iulai. Tālonga le na Romania, ia, le na Nations Cup Championship around the world. Ia, le na. O le vai aso foi na sei ma vai atu nei. Ia na mua i foi se ava no e wheloa i ai ma le fionga le li pārbia. Ia, sa o sau te whai ngāruenga. Ia, ona sa ia tātou whatalanoanga sa le ma whai ona tu ua. Ia, ai o foi atu. Ia, o lo o whaatalitali mai lava ma le lava papale ma le on sa i le fionga le li pārbia. Ia, ma mumori mai foi ona alo whaanga. E le ngata i le autu stala, ma le au whaasalalau. Ia, ai sa mumori mai alo whaanga o le fionga le li pārbia mo Samoa atoa. Ia, mana tua fo i langa le whaia sana whaatalanoanga whalawo i tele. E le teimi lea nā fio mai ai e whaino na siaki ia whaatasi fo i mo le fionga i a leota. Lea wa avea fo i mo te fono o le a inga whaatutua i le tua Samoa utasi. Ia whapea fo i le fionga i le ali i konsula o le tātou malo, le fionga le tama le malo. Ia, His Excellency, Honorable le malu whemata whapopo palusalue whapo le lua. Whaftai le tua i le avanoa le lei, avanoa mai ai le mauta o Samoa wheloa i atu ai foi. I la uva ai, ma losi le fionga le li panmia. Ma losi, wavala mai o na fōringa, ia o lana saunoanga, ia ma o na huinga masani lava na nā e tau safia. Ia ma tau tala noa i fo i ma whaasoa i le tele fo i o mataupu, i le teimi nei, a ua whaatula i mai e le pāremia, ia se suinga fo i le nei teimi, ina ia tau fiofi i umaia, i le toi whaio ni whaasalalau ngai a fiai uma ia tangata o leo whaasalalau ma leo tustala, o leo whai newspaper whapena fo i le tio ma televise. Ia ai moise o le atu sa o lava le finngalo o le fionga i le li pāremia. I ala ia ua whaama oti mai e le a fionga le pāremia. E tawala i le malo, i le media lava le malo la tau ia. Ai le mawhai ai e pe una i le savali o le leitio whaavao malo a le atunu. Ia whapena fo ia se televise. Ai mōle te minei, ina ua singia le fionga le li pāremi o lantali. Se I tau whaatoa to ai, let's have a little rest and a little break from the normal, events and press conferences. Langa o le bea lewa tūlai mai nei. O le telo mata aupu ia, e masani o na saunoa iai le pāremia, ma longo puia li I fo I le atunu uina I aturi matai I le atunu o ani atina e o ani tau mawhainga o whea le a minoi I ai le malo I le anga I luma. Wa tele ina ave se tangata mantua foi. A whawhola le whala o le fionga le li pāremia ma le autu stala alo ia. E maiso autu stala ia ua uma ona lestala ina le Jaws. Journalists Association of Western Samoa. Awa ua tele isi vaenga ia. Leta ua nei lata ua broadcasters. Independent social media outlets. Tele I lato tele o le stala I lalo. O le whaamalu. O le asosi tele lea leo tu stala ma leo whaasalau. Le foi la ua sauno iai le pāremia. Ua tau fiofi ma wha ma tau whaatala tuu mai. Ona,
Ao le taimi e whai ai ia whaatal noanga atoa le media whaatasi ai ma le tiktai o le malo. E leo atu e lisi awari i, lauri i e li potia ia tala mai pētesa ma tala i whaatal noanga o sui e to tolu o le HRPP, o mana tua to e to tolu i la tau i e whai le tonu o le HRPP. O le au ngā uma isi tangata. Ia o ngā papas tu ia o li mongi ia ma fontoe. Toi pau ana o i la tau o leo mai ne ilunga whaaso e sa ia ma abuse ia le social media. Mea lana len sau no il parmia. E ese tala wai leo mai i le press conference. E o mai la lafi ma wha mata itu mai ma pu mata mai vo lele i le wha malama. Ia mau e wha tantari le teimi vo lele e al watu ai le live. Ono ane la ia lo le matua wha leanga mai ia mata upu o le malo. Au mata upu ia. E whai e tono le mauta whono ma le palemene. E te tau ona tali mai ila wadi ila le palemene. Au tau sila tu iai. Au te le tio fo le palemia. O le mea tau le whai tala pepelo. E le iai o le mea lea. E pala ai e whaafsanga i ma le palemia. Whalongo le mai puotaringa. Pala ai o e whaafsanga i ma le. Ia au na o lola ia lea tusi mai abuse ma mimilo uma saunoanga a le fionga le palemia. O le sifo i tulanga ua o iai le fionga le palemia. O le whaonga ina le lei. Ma le ala ngā tatau o awala ale malo lava ia le media le malo lava la tau ia. Ina ia ta wala tuai ia le whaamatu watu o whamatalanga patino i fuafuanga le malo. Ioi. Al watu le media le malo ona tau nuu le i se tau nuunga le lei. Ioi. Le a whaatulanga fo ia le iai o i latou. E o i minsta. Nai lo o le toi tali atu o le fionga le li panemia. A le a tali atu ana minsta i le taimi ma le taimi. Ma ia mautinoa. Ia matua sao le lei le awala i le channel na le malo. E ui atu ai ana whaasalaunga. E ui atu ai ana press releases. Because why? I've already said that. O tala umala e tusi ala wadi i aile o e fesiri le panemia. No tau ilo le leila i le. E pala ai, e fefe vavale, e o e whaafsanga i ma le panemia. Ai fiu fo i lava, e tau anau le panemia, wau lo le panemia tau meo le tau whaavalea. Tali mai lava le panemia, i so se taipi. Ai mo le temi nei, se i tau tā fiofi se i sort out le ngasu lea. Tele ina liki mai i tua, mea patino i le malo. Wale whaatutua i nai fo ila ia lea the line of communication within the public servants and other ministry of the government. Nangala i ola wadi i la tau te lama i le malo ma la tau vava ai masei. Vava ai masai tu lou whaafunga mai lea tunu. O le sao noanga, the statement and the intention of any statement from the government through the Prime Minister or any of the ministers, it is turned and twisted and gets into become a fake news, misinformation and disinformation by other outlets. Ia leo tātou lo le leia. Tu so le wali ila ia ma le latu tala pepelo ma whaasala launga pepelo ia ma le mimilo ina o upu o le paremi ia ma le whainga malo. I lātou tonu anei nā leia na mafua. Ona alu mau lalo le tūlanga o Samoa mai le se lau valus fulu o atunu o le laulangi. Pa u mau lalo le limas fulmaleiva. And that's exactly how Samoa landed at this ranking. Because why? The people that were supposed to report the truth, they weren't at the press conference of the media and the Prime Minister. They weren't there. They were absent. Why were they absent? Because they didn't want to confront
and the Prime Minister to answer them direct to their faces. Mera ia ta umo scary cat. No lolo no for moi o lisi pito matusi ia la tu famtalanga. The Ministry of Police, Prisons and Corrections as well. For mai. O le press release la lele wa sa utua. Famtalanga se ua whaasalawina I lunga o upenga ta whailang. Wa utowa vailai. Wa maua ele matanga ruenga o leo. Ni whaasalawinga ua nginga I lunga o upenga te whailangi, po le Facebook, o lo ta ua ai, le a fia ai o se whaipule, ia I o se whainga leo, ia maua ifua la au whaasaina, o le aisa ma le marijuana, o nei whaasalalunga e se mai le whaamauni, o tau se sila la ia I whainga alawari I. Le lau au mai ai, ia le whamaнаtua le Ministry of Police, Prisons and Corrections, tanga ruenga o leo. Ia, e ta uatuai, e matua le moni masao nei masal salonga mamate matenga. Talu sang le ngai le mamalu o le atunu. Tātou ngā lulu e whaatasi e ala I le tausio le tulafono, e malu ai Samoa. Ia nalai, e vai e meule. O tustu singa se ma le tau whaabalea, ma le le whaamauni. Ma tala no ma le fionga I le li parimia I le astona I na saunei. Whaftai mai I le moli ina o le sābali I le malo ma le manino. Ai sa ia whapea mai I le vasenga o tustala. Wha mole. Any truth that holds only 50% or 60% truth needed not to be released at all or even talked about, or even expressed. So se mea e nao le 50% lona whaamaoni ma lona saupe nao le ono sefulu. Au ale mai maua le taimi e whaaleo I nai le nā mata upu. Se ia mai alele, o na whaia susu e ngai whaamaoni ai, ia o na whaatoa tau lea o le se lau pasene o le tala. And the reason being, in every case and every statement or an event, we seek the truth and nothing but the truth. Because why? We need the truth. We need to express the truth because the truth saved lives. Tātou te saili tala am tonu. Ai le o le o mi milo tala, no mai lora ia le whai mai tala I wha, popole I nai fua langona o tangata. O le tiute man matafi yoi le nā, ala au tu stala malau whasala lau. You are responsible for keeping the peace among the people, but you don't make them panic. Awa a o tātou whaialoni tala I wha popole I nai, ia langona o tangata. Ona whaia le tangata whai unga se, ona o se o le tātou mata upu lea o loo momori atu I tangata. O tau sila la e. Ia ma le ala whaila na leo o sao no ai le fionga le li parimi. Se whai se fua se tap. A le o le nā fo e uma o na whaatala no ina le lei mata upu matanga luenga ese mana min star lang. Ona tu foi leo le avano I le minsta I sauai. E tali atu I fesili mamana onga. O le fia fesilingia. Ai mori temi nei. Ia ona sa I o tātou loto. Se I tanga I foi masilisila le pāle mia. Inisi au ala tā ua tele. O le ua whaonga ai. Ia le media al malo. E tā wala atu wai. Ia so o se whaamatalanga. Ina ia whaamaoni. Matalia ngō fie tangata, mamala malamai tangata. O le ale whai unga le malo, o le a whai I lea mea, ma lea mataupu. Ua mai tawina, le anga le leipea o le malo Australia. The Australian Embassy and Consulate in Samoa has continued to assist Samoa with its financial budget 2026
2027. Ua whaau au pea o nā lofa mai i le malo tele o Ausitalia. Ma fesosoni atu le tātou paketi o le tala whaatau o le tupe i le neitau sanga. Lua awhelua sifuru ma le ono ma le lua awhelua sifuru ma le fitu. Sefulu miliona tā la Australia na fua i le vaiaso atu i tua. E fesosoni le tātou paketi. A whaliwina le nā sefulu miliona Australia. O na maua i lea o le tino i tupe Samoa. Toi titi lata i le lua sefulu miliona. Sefulu iwa miliona mo tupu. Te le le nā fesosoni. Te le lea fesosoni. Ia aia sisile fo iai. Australia malona ofisa le ampasa ma le hai komisi tonu o Samoa. Le isi lea wha ma avenga. I le tele o atina e ole soifua maloloina. Whapena fo i alanga tupe o lo o tului atu ia mawhaa matu atu i talo sanga anu umafio anga o i tu malo i o la tau fale a onga. La tunu ulea, tutusa le lei ma Japani. Vava ia tu i le tele o le soswadi Japani la tau ia. I le wha le lei o fale a onga, fausi o fale a onga, wha o popo isi vaenga. O fale a onga o nuu mafio anga ai maise o i tu malo i le atu nuu atoa. Tātou whaafitai ai. Tātou whaafitai o tau sisila i le si awari ia na lau tu stala ia o meo fake news. Lea na o tu si a Penny Wong, mana tua, o Penny Wong, o le Minister of Foreign Affairs, o mata upu whaavao malo. Na o Penny Wong lava, ma le tātou palemia, ma le tātou Minister o mata upu whaavao malo, po mata upu Foreign Affairs. La tau wai e tala noa, ma whetu nai ia ma whapena fo i ona tau wala tuai ia tārusanga. Ma angaleli mai ia ofisa o nei malo i le tātou tala whaatau o le tupe. Tā ua ia whaatai Australia. Australia has continued to assist our financial budget 2026 and 2027. And he, or Australia, will continue to do that in the later future. Ia au tō wawai. O mai so sofa mai lesi a tātou whātala noanga ma le autustala. Ina uawhio mai le minsta ia Penny Wong. A lau o so sofa le tō wha le fionga le minsta. Mamana o le whaita talatu i le fionga le minsta. E whaafsanga i mare palemia o ia fo i o le minsta o le vai whafu. Ia, e tu sai ma porokiki ma tupe ia o lo anga le lei mai ai i Australia. E le ai ma se tau fe au i ai. O le mea na e tau le loto le anga ma le tau whaava lea. Io e le tali mai Penny Wong, le minsta o ma ta upu o whaavao malo. Ia tau tau ma tau tala pepelo e la lafu. Ma utou whai mai ai longa oi loa Penny Wong, le mea o lo whaalu i ei tupe, o lo lafo atu, e Australia mo Samoa. Every penny that has been sent from Australia to Samoa has been accounted for. E rei la se fe au e ala wadi i ma o lātou winga māta ngā malipa ālena. E whasilingi ai fua le whaongaina e le malo. O tupe mawhasoswani. Grants. O mea ia. E leo ni ai tālafu. Mea ne e tau gifted grants. E leo i toi tau tutongia e Samoa. Ua fua i wha mea lofa mai. Tō swani ai i o tātou tangata. Ia e tō anga peo tū tāla pero mo e whai tala i o le malo Australia po le malo fo i New Zealand. E tu sa i matupe matina e ro whaonga i tupe nei. Ele malo. Ia, le nala ia lea.
Ele ngata lai lea. Ai ua fola mai ele malo Australia me se tawala mai lona ofisa lea o lo iai tonu o Samoa ia pia. O le am whai ona so di atu ele malo si anga malo si fa ele tise o lo iai nei. Ina ia ngalu lue fatasi ina ia whaonga ina ia le malo si anga o le la po le malo si anga whaafawina. Renewable used energy. Mai o lea fo'i fesoso ani o lea mwhai o na ola ai ia ni a inga se toa se lau. Ia whape na fo'i nisi o afio anga pe mo le lima o afio anga. O lea mwhai o na fesoso ani ai i le tūlanga le nai ta wala mai le polo kalame fesoso ani. Ia ma le ngaruenga whai fatasi so tau au ma le EPC a Samoa. Yeah, or the Electric Power Corporation of Western Samoa or of Samoa. So the second phase of this is to assist in renewable energy and also giving electricity to 100 homes in 5 districts. Malo Australia. Anyway, ese lo to wanga le lei ya malo to walo lo fo ya Samoa. Mai se foi o le totele o tatu tangata lo alalamba papa au ini i Australia ia ma whape na foi o na wha wau o na whaatino mai le latu ai tau malele soso ni ai ia Samoa malana paketi e tawala mai lea international foreign reserve money or the trading of international rates Pali li wino tupe na wakul kupe Samoa ai nofo ia le foreign reserve ia tātou teo ngā tupe I fafo leo wa umo na mai te wina ma wha leo mai ma wha mautino mai wha mautu wai le popole o Samoa ini mala wha natura po lea lava le tau o lo whaatino nei I le wā o Amerika ma Iran ma le malo Israelu sa whapea aina o le whamasina e mawhai ai o na tātou tutu I tātou I o tātou lava vai. Ma tai pēr lea tudu ina ia maua na tau mawha, maua le soifua lau le lei, maua ia mea umalo o mana mia ina ia soifua le lei ia lo tātou o tunu. Alan mele wo oye. It has moved from $1.5 billion to almost $3 to $5 billion over a period forecasted not only was 4 months before, but now 15 months. Tasi le tausaga mamasina e tolu e mawhai ai ona tū ma oti pēr Samoa I o lātou lava vai. Ma fe sosoan ia I lātou lava. Despite the fact of having any of the natural disasters. Ioi, po ni lolonga, po ni mafui ia po o le tau o leo o ia nei, ia po ni whamai, po o leonge, po alava. E se furu ma le 5 masina. E mawhai ai ona survive ma ola tangata Samoa. E tusa malana tupe lea ua teu. Ta ua tele le nā, sfuru 5 masina, ia o si I maua lunga le tūlanga. Ia a le ae ola wali le mawhi ia mawhi o makikiva, o matitiva. Ai leiloa. O ele na Samoa o matitiva. Ia o le lalo lang ato. Le Pasifika ato. Ai pese me fifi lau li le o lau mai o matitiva Samoa. Oi le fai ia au tūtala. Le fai ile malo Samoa matangata Samoa. Ai ale meo lo tau fōma wha pula mai e le malo. We are in good hands. Lele o toi whawhasenga atu le tailua miliona tāna. I fono whaavai. Ia wasi sila mai la ase man. O lea wei uana sausa o ale malulu. I le mawhai ono toi tia ilo jake la e whafonga tu fo i lai whafo. Uapa fo I maritibu le teibile nei.
Matuila ia lea, o le anganga whaftai le malo Australia, we wish to thank you from the bottom of our hearts. The Australian federal government, the Australian state government, and the Australian embassy in Samoa. Thank you for your kind gesture and giving up assistance so that Samoa can forecast and also operate its financial budget for 2026 and 2027. Nana, iai le whinga palota sa o malanga I Samoa. Ma o wanga I atuai I le mauta I tua efu. A o avea le na o le mauta tō wha o le fionga I le tama a inga ia tu o tupua tamasese efi. Ia ma le whaletua po le masiofo fo I a filifilia. No wafe ia I whaatala no ai le fionga I le tui atua, I le nawa I tau. Ia Samoa fo I le avanoa. Au te uru whale ai le mauta lea I tua efu. Ma mata ai I le matangofie. O le fawina po le sooina o vaenga sa mana mi ai I le afa. Na whawhau a matu whaatasi le afa. Ma leo te whanolonga tu nei. O le mauta lea, ua tusa nei ma le se lau ma le tolu tau sanga le matua talu o na whaavaina ia mawhausia. Ia sa nofo I nā le tamau le tina o le fionga le tamainga. Tui atua tupua tamasese le foina ta isi. O le toina la lea, o le grandfather lea o le fionga. I le tamainga ia tui atua tupua tamasese. Le fionga ia a ta isi. O.F. Nelson, tamale o sion tina. Ia le la ua. Na whai leo le maa whaataluanga. I le tele o nata usanga o tuna I atu. Male fionga le tama ainga. I le mota lava lea. A leo o whalonga tu nei. Ia ua toa ai le pule ale malo. Ole le tala I lalo. Pe whaaleanga ina fo I pe o na whai e rau wuri I o. Papa stui malana vaenga I le wharefono tuai fo I leo Samoa. Ai ole toe fausia ma toe whaupopo le mamalu o le mota. I le toe wha le leia atili. Mo mai moanga, ma mata anga atangata mai fafo ai mese foi. O halo matama whanau o Samoa. O loo lala ma papa au I tono le tunu. Le ale ta ua o lea mauta I tua efu. A tala whasoropito e la lata I ai. Ni mea na tutupu mai ai. Ia lela. O le te tala ina o se fale mata anga. Ia mea lei mea na. Mea na lena o whai atu e tauna pui pui lalo se tulafono. Po le tulafono le ta o le Heritage Preservation Act. Nala wingo na mea. Ia whai se tulafono whapene, ia wha tulafono ina. Le leto iai o se fia pule malosi ma se fia pule tutu o so steitai. E mana na o ye whaaleanga to ai ngā mea tō tino whapenei ma a seta whapenei. E pei o na whaia e le whalefono tuai. Tala I lalo ma se sofa ma vese. Wheo iai le tala whasoropito. Where is the part of history that was unfolded there? What are the records? Se sila iai. Tala tala whasoropito. Whea o le anga iai whanau lalo vawa le atunu. Whea o le ao e a sambo ai ma aisi tō whai. Lea sa ta oto I tono le mauta lea. Ai talo whai. Whaftai wamana ia se leo ina ia. Toe whaia le lei le mauta lea. Ma toe whafau I lona ma malu sa iai. O lea wa atoa le se lau ma le tolu tausanga. O le matua, o le mauta lea. Mai o le ao ngā, ele ngata I whanau lalo vau a Samoa, whapena fo I nisi o tamaiti a onga, mai atunu I whafo e motoe malangatu, motoe whatepa,
I le savalinga Samoa. These are the kinds of places that we need to preserve. The heritage carries the weight of the history of our people and how we landed this morning with our independence. Whawhea na tātou tau nuku mai le tai ao le nei mano tātou salutonga. Na tātou sava vali mai ai o tātou mātua maloi mata. Sava vali mai ai ma le matui tui ma le tinga o le oti, ma le masaa o le toto, ma le malingi o le toto. O si ngā taulanga nā na whaia o tātou mātua aia. O mai lau fia po poko le leo bai kala i raro. E le mana na o e wawa ai ni mea sa le papa i ai o lātou mātua. Sa leo mai i fono whawai. Sa le i sa ili malo. And that's why it's easy for them to break them down. Destroy them. And you destroy the whole part of Samoa's history in there. Now, mai tangata mai mō ma tātou whanau sa ili tō whai. Ma mala mai. Ile whawai. Ma le toto ma le afu le lea. Na wawande ai pō ia o le mauta. Wawande ai le whawai o le sima leo le mauta. Ai o mai le sia wori i o mai e. Kala, kalepe. Sua ilalo. Ti ngā lātou mata e wawa ai i langa ele i afu i nio lātou mātua. Wa tau te fia wha longo lai upuna. Tau te fia wha longo i upuna. Nea nea leo no whatu lau fionga le li pānemia. Whau se tu la fono. Heritage Preservation Act or Bill or piece of legislation. E puia o mai mea whawhetai o lea. Wa ele tō wha. E le tala i lalo le mauta o le tui atua. O se lau ma le tolu tausanga le matua o le mauta o lona grandfather. Ia tā isi O.F. Nelson. Ioi. E nā, tala whaasolo pitolo ta oto ai toruina. Wa lau whikangi kankai mai kia ko whaalongo lai kalanga ufa maisawea. The reason why you wanted to destroy, demolish these buildings is because none of you had any parents attached to the fight for independence. Male maua Samoa. Do you like listening to those kinds of statements? Ia, wanti lai. Tolu minute tale tu la elima tātou wō le malolonga fo i mai. Wha wau. Le Gagaifo, Faiva whaftai se o manu. In this update, China is understood to have warned our government it is planning a nuclear-capable missile test within the next 24 hours in the South Pacific. Our newsroom understands China has told the Beehive today of the imminent test, the same day Australia and Fiji inked a new defence pact. Australian media are reporting it involves a nuclear missile with a dummy warhead, although it's not clear where the test will be made. The Greens want to beef up water regulations, including clamping down on nitrate levels in fresh water. If elected, the party is promising stronger national standards for fresh water, more robust rules for wastewater discharges, and phasing out synthetic nitrogen fertiliser. Co-leader Marama Davidson says the policy will protect human and ecological health from harm caused by corporate greed. We want to lower the nitrate levels tenfold to 1.3 milligrams per litre. At the moment it's at 11.3. A view the Indian Prime Minister's arrival this week will be a green flag for investors. Narendra Modi is flying into Auckland on Friday, roughly 2 months after the New Zealand-India Free Trade Agreement was signed in India. On the day-long visit, he will speak with opposite number Chris Luxon and meet with business leaders. India-New Zealand Business Council Chair Edwin Poole says it sends a strong signal. When the leaders of nations shake hands and commit to things, it gives a lot of confidence for businesses to invest and engage in that space. The Prime Minister says restaurants are already feeling the benefits of Michelin Guide rankings. The government paid $6.3 million to get it to review eateries in Auckland, Wellington, Christchurch and Queenstown.
Chris Luxon says it's followed worldwide by millions of people, and many of the 110 restaurants recognised are already better off. Some of those restaurants, they've already said they've got 10 months worth of bookings. People immediately started booking. A lot of Australians wanting to come over now that wouldn't have come. And that is news. In sport, straight shooting, All Blacks assistant coach Neil Barnes is joining the chorus of those calling for a stop to referee abuse. Wellington Rugby could be forced to cancel all club games this weekend after referees withdrew their services following mounting cases of verbal abuse. It's not acceptable at any level. At the end of the day, they're going to make mistakes. So are we. And so, people have got to get off their backs. We can't play the game without them. Control what you can control and let those people to do their job. England's coach is beaming with pride after they prevailed in a Football World Cup Classic. The Three Lions have pipped Mexico 3-2 in Mexico City, surviving a red card, a raucous home crowd, and 12 minutes of added time to advance to the quarterfinals. England will play Norway on Sunday for a place in the last four. And that is sport. I'm Susie Nordquist. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni oiva lua fitu 58 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Radio Samoa, tasi mai batolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima itu amo. Música malia, mana yesiba. Música malia, sema ya night. Pagaluerue maile música. Música malie.
mateu ia mateu ai a fai a mafai o mamana awa e te whaavai vai ai a mana Samoa lau tapua inga me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo Faiva o se Faiva tapua ia le mea moni e manuia tauina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga ia polo tino e mana malama o mata o mamana ia tafe toto ala manuia o la asama tauina ia e mana toa loa tafa mai ia whamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua awane i o tafa moe moe i le malosi mana tua au au na le atua lo o puno mai tatalo mo so taui Ja, toi whatalofa ia te oe mō whono whātu whoi i le awhai tū la muri o le Gagaifo Faiva mele ia tau o Savea se iuli i awha pia whoi le tau whai a whongabua po o le telenga whoi a se Manu Francis Johnny o le producer o le tātou Paul Kalambe i vai aso te tasi tā ua tele le whaatulanga le lei ai o tātou mta upo ina ia awani tātou whioso so whai atu i kamia ngerisi piko kamia hui ai tātou wō e lote masu i tonu le matau le niu i lea mata upu ma lea mata upu whatalo whapitua lava ilo uso whaiwhi aua tele tau sanga i toi whailoa iai le sunga le toi ina Reverend Elder Talia te pale au whaftai le tua i awa noa le leiwa i a whaia ua tātou e whailoa iai i le ofisa nei, ma le tātou walesi whasa lau, lo tu maulo malosi, ma se fo i lo la le lei pea. Ia mo winga tau sa fia, o a vei i tātou ni tama onga, ia o tātou talavou i le tele o tau sanga ua mawai. Ia ma le tātou au wa onga umaia, o le fionga le ni whamasino, ia tuilangi e Sarah, Saipele, o le uso ia tala, o le uso ia tauta apa, ia whapena fo ia le uso ia lauli Michael Jones, o le sunga ia Derek Jones, le tuafide ia Kathy Jones, ia whanau umai a le tātou tina matua sava, ia le uskolsipi mai le nawa i tau, ia Mrs. Mina Jones, i Henderson High School, o le uso e a Satellite, te mai tai o Kisa Anisi, i a whapea fo i Joshua Anisi, ma le Anisi family, a leo o tātou e whenua i USS e fo i mea o te tofi i a le tua, ua wala wina o i le ngā luenga a le tua. O nisi ua o i le mautafono ma le pale mene, ia o nisi o te tofi i le ngā luenga le nei. O le mamori ina o lau tau sa vali ma mori lau tau tau wha. Ina ia ulu mo tāwho lau ma tau nuu i maota malawa. Nuu mawhio anga o e kalesia
ina ia langona ai ia le tā ua tele o mata upu o lo tau mawhai mai ia le malo e wha manino awa ao i le mara malama le atunu ule nei. Ona whai o fo i leo whai unga le lei e tala whea ngai a wale manuia. Wha mtalanga tātou te avatu ia tonu masao. Aua de i wheliu ia le tala. O le sao au le tala e watu nei ia tau nuu fo i le mauta ma le lawa. Whalongo longo ta mamti nā mātua e sao. E ke le mi loa se me le awala. Pe ke kango o e kanguar tasi le rā mea o le tūlai mai nei. E le tātou ngā luenga. O tele ina tātou whao popo tō ese ai ua le momori sao le tala ma le mata upu i lona tu langa tā ua tauna iai. Ua whai ai o tātou whai unga i le mea sāsau noa iai le pāre mea. Ua whai ai lo tātou lava mana o wheliu wa iai i a whaamtalanga. Na tu ina mai e le malo. Ioi, tā ua le nā o le tātou whai ai sea. E ala o na te tau o na sa o le sāvali e momori. Leanga o le wha maoni ma lewe. Ami o tonu o mea uma ia tātou te whaia. E wha sao ina ai le soifu o tangata. When we deliver the truth, it is important because we find and we seek the truth. Reason being is because truth will save lives of the people. Ewa, tala sao ala tala lina. Ele ngata fo ilai lina. E wha sao ina soi fuota, ngata pēa mala malamba i wha mtalanga tonu. Awa, we don't want to make our people panic. And the uncertainty of making our people panic, they make wrong decisions. O tiu te nāman matafa yoyo tātou. Al wharawalawe, wa tātou mi milo ina le tele o mea. O na o le i o le spito, wa matua i se i sini. Le sāvali male mata upu o le malo. Na momoli mai se nganga le lei. Male wha moe manui ai tangata. A se la wha mtalanga tātou te avea ma fai i lau lava. Wha fia poto mo lau oe nofo ma wha popo ia ia o mea se nai fai. Ona se fo i leo le whai unga e whai e tangata. Mai e ono a fia ai le soifua ma lolo ina. Aua tātou te wha popole ina le tō wha le atunu. Ioi, ai mafua ba iai. O tau le nao le au fake tala pepelo mo le au fake news. Tau te la lafi ma whai mai mea wha pena. Ia mau tau tā ngofi lo, au mai e lo ilunga. Ma tai o le tua ngai, le sui tai ma le whai lau tusi wana, pau ana o tangata tolu tau te au mai e ilunga. E o mai e la o mai le la pisi ma le ngau ngau sā ma le ngasu. Wha au ngā mai ai mau tau social medias. Abuse ai. Ma tali mai i mata upu e le tau na tali mai ai. O le fola o to tonu o le mauta fono ma le pale mene o Samoa. Tasi fol na mafu anga wala i ona le toe tali mai ia le fionga le li pale mia i se fuanga se fua se tapu. Ile au mai o le savali sa o le malo. Ai whao ngā tu e o tau ia social media ia e matua wha leanga ai se manatu matango fie ma se fuanga matango fie ma le leia wale manui o Samoa. Wa le sila na me tau te au moia nei. O le tau mawhainga ina ia tapu, ma tapu nia le whai tutoa, o ala manuia mō tangata lau tele o le atunu. You are trying to reject our own people from the blessings that are instaured through the government's initiatives. Good initiatives. Ia wanti la ia. O le vaiaso na sei mawai atu nei. Ia pe o nou tō whawhonga. Ia iwa mai a. O na tātou o e tali le wala au a le fionga i le minsta o ma tā upu i whafu. I le vai whafu. Le fionga ia wawasa mba neia. Sir Honourable Winston Peters. O le aso. Le aso nga fua le nei le aso ono o le masina le nei you like. Lea
na tātou toi tali malo ai i le minsta o tangata mātutua, the Right Honourable Casey Costello, mai le pāti o le New Zealand First. After yatu i le amana ia o se taulongolongo atu. Ina ia poto moli futi afu e tasi le so i pe ona iai ia le whaata singa to tele. E whaata li ai ia le to tele foi o pulenga whai tu malo, local city councils. And then of course the Minister for the elderly people of the government of New Zealand through Honourable Casey Costello. Fa mai ale minsta. Fa vetai le mamalu o Samoa le na fio mai i le so i nai Weymouth Sports Centre i Manurewa. Ma fa fonga ai i le tolo lawina o le anavatau. Ma fa pena fo i o na toe fa malo si ai ma fa mamafa mai. Le lango ina o le sui o Samoa, te vanga to filau, Esther to filau. Lea o te moe nei lalo le fua, a le New Zealand First i le tu malo Manurewa. O le tātou lango fo i lea, ma le tō tele o i lātou sa malanga mai. Ina ia mawhai o na wha malo si ai le whainu mera, o le lisi, mo le tātou sui ua, si i nei lo na whala i le whaletui. Matu uatu lo na sā i ngā tai. Le fionga i a te vanga, tofi lau, Esther tofi lau. Awane ngalo i a te oi. Whai ngā panota i le masino Novema i le asofitu o le tausanga le nei. O te tau o na toi aiseisi sui o Samoa ma le Pasifika i tu tonu o le Paramene. Ia oi tātou, o manatu mai ai le fionga i le vauwasa manea. Ma fili tanga ngai, lea fo i te maitai ma lea fo i mawhine o lea tunuu, vai atu o na taulangi, ma o na mamalu, a inga o loo tāpua i mai, ma ni ngafa na sau sema. Na tātou whaia mua fo i le fionga i ale au, a senati lo le teila. Lea fo i wato e apa mai vauwasa manea ia i tātou. O mai, tātou woe momoli le teine. I le maoto le beehive le pale mene o New Zealand. Le aima se masal salo. E ma fai fo i o na tātou whaia. Ma tātou woe momoli le tātou tō fine. Pe mai i o le te mai tai. O le min star o tangata mātutua o New Zealand atoa. New Zealand First has given the elderly its first priority. Ave iai le wha muamua, o ame wha muamua, wha tu mauina, le tausanga e mawai lau pensione i le onus fulma le lua, not 66, not 67, e pei o leua mana na o iai I le malo, the coalition government led by National Now and Act. Ai tā ua me ia tau na malama lama ma tātou whaalongo le iai e whai e ia tātou whai unga. Ai sea, sā noa ia wawasa mana ia. New Zealand First, Winston Peters. Wa tele tau sanga. Wa le amana ia, ma whātua nai, ai a te tau ma whaamurianga li lingi ma sa atu mo tangata mātutua. E awhi ai ma tangata Samoa ma le Pasifika, ma so se tangata wausia tau sanga e onos fulma le lima I New Zealand nei. Aia, o tangata nei na ulua I whaavaya, ma tongi le lato maa velo le aso I le tamao a inga o New Zealand. A leua, whātutua nai, ma whainga elo iai, tu lau whaafonga mai e le atunu. O le atau tuli ai whea le nā lua tau sanga e ato I le onos fulma le fitu. A o le au mai wha maunga o whainu mera wha pefo I le soifua malolo ina. E to tele ina le au sia le to tele o tangata Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika le onos fulu.
Whela le mea le nā te fuafua ia. E le ngata i le nā, whātū mawina tau sango le ono lima e mawai le full pension, ai whapena foi, ona whātū wina. Le toe au maia, ma whātau mai, ele New Zealand First, le whale tupe o New Zealand. The Bank of New Zealand. Na pau le bank le i nei o le Bank of New Zealand le titil nei. Ia, o le afo i o le Kiwi Bank. But Bank of New Zealand, le umuna whātau e Australia. Ai atoe tū lai mai, ia wawasa mana ia veama pāle mia, pa o le sui pāle mia. Toi whātau mai e New Zealand, ma le malo New Zealand. Le tātou whale tupe. Na whawai i o tātou lava. I o tātou lava manuia i tātou. Aia, lewa whātau e se atu. Tele i o tupe, whasili, polofiti, ua whea walue, wa aluanga i New Zealand. O i aluanga i Australia. I lea. O fe fata wa inga, fe whaasuia inga o tupe, wa anga i Australia, a wale o toi nofo i tono nei. Sao nofo i le tamaitai minsta o tangata mātutua, there needed to be affordable housing for the elderly. Wa tele tangata mātutua, wa vave fo i ona mātutua le soifua uafu. O tangata mātutua, a wanga i le tele o fale ua taunga tā. Whea le mea te fia tū ai Samoa, Pasifika mo i lato uma o lea e la lango i le mata upu lea. Whātaunga o fie fale. Ai le ngata le nā ia matua i tele ni fale fau e whaia mō tangata mātutua. More housing and affordable housing for all the elderly people of New Zealand. Our population is turning old very fast. Wa vave o na mātutua. Ia tangata whaitau au whai o New Zealand. More affordable housing. More benefits for the elderly. O tūsi sila le mea lewa whai e. Lima se lau i le māsina. Lewa whai e Samoa. Tai lua se lau lima se fulu lua vai aso e wha lua na tala le pensione e le tangata matua. I le māsina e tas. That's a lot of money. Ia tasi la mea o le musu i lauri i e pasia. A le umana pasia lauri. I le mawhai la o na toi fo i tua la whawhea. Ono mai whai pule toi tōtolu o le ichapipi la toi e o mai e punitia ia whaamanuanga o sa atu e le malo. E le o se mea le lein. Whai mai le New Zealand First e te tau o na toi asia. Review every immigration policy. Io, e tau o na toi asia. Malau li liu le tele. Ai mai se fo i o le tātou si tseni ale na tātou whina o nei. Ina ia ave ese le se fulu tau sanga e nofo i New Zealand. Whato a mol pension, whaftai le tātou whina o le na whai nei. Mau le tātou si tseni. Ai, ua mau ai fo i ma le tātou emergency benefit le nā e whase lau valu se fulu tā lai le vai asu. Ai, o le mata upule nā e le moea. Tātou te whi na wai pēr. Tātou te whi na wai pēr. Ina ia, mawhai e pei fwoi lao le mea lea, o le spouse eligibility. Lea lau a manuia i la tau ia na soifua mai le vā. O lea whewisa lau luas ful ma le whā. Ma lea sa mua Januari i lea whewisa lau fast ful ma le iwa. Ai o le mata upu wha wau le nā o tātou whinaunga. Lea ngā o le mata upu foi lea. Lea nā lai o na whaatatia ese le tūlanga o le whina wina. O le ai ata tau asuri. Or the rights of all the descendants of those people that were born on the 1st of January 1924 and between the period of 1st of January
1949. Lea la wana fo bau le toina. Lea la le si fi naunga te tau ni toi whai atu i lunga. E soli tu la whono pe a whai e le mwhai o na whaongai lalo le family category. Ma tu whaata si ai a inga. Ua te tau ai o na toi wha amatanga tanga le tu la whono. Ia i la tau ia na manuia mai le awhiv se lau, luas fu ma le whasi o i le awhiv se lau fas fu ma liwa. O la tau ta i toa lua ua ono mea maanga waa. E te tau ai o na mawalo na Pepanof ma polo na sit seni fo i New Zealand nei. Nisi la na o mata upu. Lea na lotea ma ua tūlanga mai ai. E wha au pia ia fi naunga le lei ma fi naunga mātango fie. Mo o tau ta mam tina mātua o le tunu. Whatalofa whapitoa lava i le tō whai a le whau. Dr. Moana so na lole. Malo doctor, malo le, so fumria malo fo i le lava papale. Whaftai i lo tu i mai pia i le tele o nei mata upu o lo tea ai pe e fōringa mai ai. Ia o le tātou walale i malo o le toina e ngata ai upu whai o malo. Ia le la valus fulua tau sanga. O Winston Peters. Le matai Samoa i le fionga i le vawasa mana ia. Ai o lo ua whaana nau pea lona lango ina o ta ngata mātutua. Mantua le whainga palota le MMP e lua au palota. Palota i le sui o lo ta mo e lo i tū malo. Ma e palota i le pati e te manatu e te tau. Ona tula i mai tono le pale mene, ma watu i foi manisi sui, e lave vea ane i lana lisi. Ta ua i o le vaenga le na. Fatalo fatu le tina matua. Tapu i tea, ia whapea foi lo na lii, tu i lii sofa, ia ma le whanau ma le ainga i na i North Shore i Takapuna, ia whapea na foi le tina ia kisa doa. Ia masiona au ainga i manuka i North Shore lava. Ma lole soifo ria whaftaile ma futa mai whatalo whatu foi i le tina ia telesia ma le koko master. O tau sila ia i le tātou o loa fau le nā leo sau nei langa wa le aisa koko ia. Kai. Ngā le ngā koko al me langa whaile whai ungo le vai asu. Ia, whatalo whatu i le tō whine ia mata, ia whapea fo ia le uso ia ipu, ia, malo le soifo manuia, tamo ipu junior, ia whapea fo ia nai tō whawhine, masi o tō ainga i nā i Glen Innes, alo le on site, ia, hope that you will enjoy that Cocoa Master that I will send through. E mana i alanga o le teimi ua malulu e tau kumu alau ki po koko i kemi umalava i le tau maruru o tau sisila mai. I wale mawhai ona ave se meo se jacket. Tātou pulu le lei le tino ma tau i le lei ua sau le malulu ma maati ati. Nei vai tau o le tau sanga ma ua whapea nā foi ona po i ai i le tele o ngase na i tamam tina mātua. Ia e mause fo i le whanau la iti. E vave maua i ngase i o le fulu. Ia, whatalo whatu ia te utau tamaiti. Ia, ai tele tamaiti e. O le ua mai sa whawhai fo i lomo le TV a ta mam tina mātua. Ma kau whai kakara mai e ari o kamiki i le pora Kalambia le a tauama ma seu mandu. Yeah, well, I hope you had a pleasant day today to all the children that are not in school because you're on 2 weeks of holidays. Ya mai alofa fo ya mamma papa. E loa le si tupe lo ta mamru. O te tangi alaui o se mea mai le faloloa. O mona utala noa tuel na me lava yaso ata mam tina ai loa le lava laufa so awe ki alu ave kamiki le faloloa. Ai wai e ke mokua fiu e ki ngalo mwa uru. Loke angel kamakiki le si mea le whawhao lo langkanga e whakwa e ale longo fo le lengo walu la koe whafu.
E whapela ia leo, o le whakau o lo, ka malo e o ngale, le whale o loa. O oe le ngai whakongu, o ka mai kiki, e ku ule mei le kanga. Ia le nā, matu le whautuanga ma le whaaloalo. Whaatumu le pantry e ka miki, ia fwe ma, nai me ai tono, me ai e mawhai o na i loa e ta maiti whai. Whai le toast, o loa whai le lato whitpix, o i loa e ta maiti whai le lato bacon, o le egg, o le whamoa. Ia le na, nai mea na ia iai i to tonu o le whai le saimini. E whakoe kari e. E whako mea whingo fie le kerinku pea lua ia kari e. Ia le na. O le o mai lea o le talanoa e toi wha manatu atu. O le palota sa fata i le vai sa fau. Palota a sa fata lua. Ia le nāu ta pena iai i le sui o le whatutua i le atua Samoa utasi. To a lua sui o le HRPP na e tā mo e tūto tas e fiu ai na nā. Ia e i mai a e a fōringa o le HRPP. Ia le nāla ia ai o wawa i tu fōi. Ua whetu ia i whai o apoa. Ona tua le lei. O le porkalame le nei na toi whaatala doa ma wha sa o ai ma a uli atu ai le fina ngalo o le fionga le tofi whaori ori. Ai mai se fōi o lana komiti whaapitoa sa fili. Ea ma le ngālu wenga sa whaia. Ma le komiti fōi la tau ia a le mata ngālu wenga o le sisi o manga. Pei o na whaululu i le fionga ia fui si manu tupai. O nisi mea e whetau wa i ai. A le teimile nei o le pūnu no wa i ma o e whai le palota. A leo te wawa i atu. Ia o tu wa i e. E leisi sui le nai a le ua. E a le whinau ngā le nei tupe ve mai. E leo se whinau ngā tu ia. Ia whapena fo i leisi sui a le HRPP le nai. Te mo e fo i tuto tasi a to le fua. O le ua ma to le fua. Ia o sui nao le. Tuto tasi o le HRPP. A le lau te whai atu rei. Sa fata. Pa ia mawalunga wā. Ia inga sa tunu mawhono ma la inga malas. Whaalunga tangifa whapea fōi le mamalu lau tau whaatotolu. Ai mai se fōi. Ia le pa ia mawalunga. O le itu malo. O hanisi fi na unga tau te manatu iai. Lea nisi fi na unga tau te manatu iai. E le to e sui ai le whainga malo ma le tō whāmu mori ale malo. Ai mai se. Au te lei whālongo lava mua o whina wina le mata upulea sa whata e seisi tangata ese atu nai lo le tama le whale. Le sunga atu ia pai le toa. Le anga sa ufa talano ina mai lavo e le amatanga le whil parato. Ioi. Se iau o mai i le tae au le nei. Lea la, wa tini pa o le uto. Wa tau fo i le ai o la penga. Wa sui tau i le tini. O fea wa lafo i ai. Le ula sa sui. Wa lafo i tuatau au o le mamalu o le tu malo. Mai se o matua se yo o se pepe fau wa whanau. Au ala tau te fetu ia i whai o apoa. Ai mafau fau le lei i ngā ruenga sa whatino. Io. A leo te whalunga tu nei. Ia olo o whapea mai. E lei se ngā ruenga atu ia. Na whai. E lei fo se ngā o le swinga i o tofi o le tu malo. Ai mana malamba le lei ia ia.
ia le tu malo ngā wenga lea sa fatino e le fionga i le tamal fale ia tu ia. Ina ia fatu tumu uma pu whangota o awala sa tau mawhai e uia mawhasotai ina ia ta oto i lang tonu ia mai le tupe sa fata a toa le lei le se fulu miliona ma le isi tasi le miliona na whao popo mai iai le minsta le na se fulu mal tasi e miliona sa fata, congratulations, you've got your whaipule there. Ia, mea ta ua le na. Po lea lava, wa nisi tala e whaitua. Ai, o lo utali tonunga le na. Ua tau le ai o le penga. Mai ua pepese ma ala langa ma whaaftaia. Po aina whaia, le whasota inga, o aina whaia, whetuna inga, o aina iai i whatalanoanga. O lau tau tiu te ato le nā. Ai sa ta i mua ma tai mata li i lau tau whaipule. Ma avea o se mata upo tā ua tele na ia. Papa i ai. No manui ai tangata le tu malo. O wale o toe fiafo i a sa utalanoa i tua o le mata upo lea i le whaamsinonga. Ale fionga atu lupe fa pena fo i ia le tofai atu i loma o tātou loa le me utu. Ai i loo fo i tali tununga. O le tali o nei mea oma, o lo ta oto e le paramene. Ona i le terminology fa pea i tono o le law school, e ma tonu fo i o le fale fa masina. O le mea ta o judicial activism. O i, e whao ngā i lava the discretion. Ale wha masino siri, po i lava le wha masino sini o le wha masino ngā mawalunga. Lātou te whai ai wha i unga. E pe e fōringa mai ai. E ese le tū o lo o a ngā i ai le wha i unga le wha masino. Ai a tātou wōfo i a toi tilo tilo, mawanga wa ngai le mata upulea. I le majority of voters te ngata e tō tele, fia awhi. Na lātou na nau, ma la lango, ma pālo taina, le fionga i ato e lupe. Where was the Chief Justice consideration of these? Tātou te leo whai tio i le mata upu whapenei ma le whai unga o whare whamstonga. Ai tātou te whasiring ia lava i le tātou ai a te tau. Whaleo ngai na uma, ma i mau le palota le fia se lau awhi na whai. Which means wale amna ia a toa lau to wai a te tau. Ina ua whaia ia i le unga o le whamsinonga le nei. Tailo ia i sa o talano atu le fionga le li pale mia i le aso to na i sa mawaya nei na ua mo se mātou whailua. Ingo le tali o nei mea oma. O whamsinonga, ma le a apa atu o le lima o le whamsinonga i to tonu o le pale mene maa na whai unga e whaia i le pale mene. O lo ota oto i le pale mene. Aisea, Parliament is supreme. They are the law-making body of the three branches of government. So where does the law come from? From the lawmakers in Parliament. Auto manatu mawhili tanganga e sui le tulafono ina ia awana i aise malusi anga o le whamsinonga e a apa tuai ma sui ne whai unga le palemene na whaia i se mata upule nei. O lo ta oto la vai tonu al palemene. E mawai le lua vai tolu. E mawai fo i le o iai o le si tangata o lai la lango le si tu e mawhai o na wha o ngā maila na palota. Tasi fo le nā mea na o mafo whau ai i le a fionga i a tai o li seu.
No foi pe o le chapipi. Yo. No foi pe o le se me o le afa ma vai e ilona. Ilona tofi. No fo pea ile tofinga o le HRPP o le faipule. Ai a o le taimi. E mana o mia ai le lango mai. I le palota ina po le sailia o se palota ma se malu si anga e sui ai se tula fono whawai ma le tula fono au tū. Nā si i mea lona lima, mai ioe mai o e mawhai. Mai le alu i fu o le ngasu o le tau o e toi tapera rei mea o palota ma alu i tupe. Resources, time, energy wasted. Awai lo i se tula fono e whapei. Wai le toi langulango ina le chapipi o na whamwaila i le te na o e te le safari es o le chapipi a na o lau palota ma lau lango mai i. E mawhai ai o na whai le mea lena. Whatu e foi. I le toi o, i toi whai ngā palota. E no foi pe na. O le se whai pune o fia aluese, au te sau, no foi pe na. Ai au mai lau lango ma lau palota i le mea lea o lo iai le malo lo tu. E sao. E whai mai kala ri mai, pe ia sao e. Ia le nala ia. Le vasoso ni mai a Australia i le tātou mautafono ia whapena fu i ona whaawopea. Australia continues to support Samoa through computers, copies, photo machines for the Ministry of Health. Tele, le lei onas fulmaleono miliona na mai le lava i aso atu i ona tua. Ta ua tele, whawhitai i le tau whai le malo, whapena fu i minstau tupe, ma le latu fu i Samoa. Eo le Samoa. Ina ia saili mai tupe e whaatau nuu ai ia le tele o tātou fuafuanga lualu mamao o le tātou paketi mo le whaatau nuu ina me umalava i lea mai aso. Whaftai atu le ua le ngata o lo whanga solo pe tu whanga tupe ale i tu malo o safata ia ai whapena foi ona tapena ia le 5 miliona lua se lau wafe mo le pitanu o si Mai whamudianga umane. Ale o isi au ri fe mai. Ele se kupe. Ele se mea. The negotiations between the two governments and the two countries because of the impact that Manawa Nui has in the coastal areas of Safata and Siumu will continue. E whaawau pea o na whaia nā whiutunga inga moleanga i iluma. Awa o lea o lo ta oto i pea le Manawa Nui. I le tala whātai o Safata. Lea umi fo se teimi le tātia i nāma iei i le ele whapena fo inisi o swau. So the impact that will have on the future generations and the implications of how much money in the future lies within the two negotiations between the government of Samoa and the government of New Zealand through its defense ministry. Ua to es full minute on a tā lea. O ni koe iwa. Ona tā leo le tu la e ono. Te le lopo ai le kapeteni o le a whaafuaina le sāfu lau o le tunu. Ia o le ftalenga o le sunga ia sau, seu siu whanua. Ia o le
whaowina ia le wholaunga le tātou sāsi o ina taunu uilona taunu unga i le fiafia nā nei. Ia manuia tele le manawa i o ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva. Ia whapena fo i lātou o le ngā lulua i le Council of After ia tutia. Ia ma le tō tele o tōlo ngā lulua i lunga le ala tele. Wha le leia fo i o au wala ma mga ala ese. Usi ustai. O ulo le leia alisi au di ia o mkwa ova le ususka i meo temporary traffic lights le lunga le awala. Te nganga whai mai e 2 kilomika le aluai. Tū pā e tau i mōli, nai leo ni mōli, fo lea wana o ni mōli, whātunu tonu mōle te mi nei le tū mau. Ai, whaamore mōle, usita. I ngalo ia te oe. Taro whātu le te mā. Ian Webster, his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. O tātou uso matua whawhine lunga le tātou apio fōlinga. Gagaifo o Faiva o Samoa, ma le tātou Facebook page, ale Radio Samoa. Le ngata le tātou Facebook page. Ia e whapena fo le tātou YouTube channel. Please press the like button or smash it. Ngā ko i paka i whale lei. Ia, tufa le tātou por kalapi, whaftai atu fo i. I au tau whina ngalo whalia, e whama i te mea, whatupu manatu. Ia, whaftai atu fo i leo palau vale, ma leo whai upusā, ma leo tau i mai. Lea ia ma se me leanga. O mai pe lunga i, au te lole lei ai. Tua i ngā whare pasi ma whare tangata na whau mai ei o tau. Ma o tau vā. Ia, le nā. Whamdia fo le tua i nai te mamtina mātua le tunu. Na ia malu tō whanga le pō. Tāpua inga mamalu, ale au whainga luenga tatofia le tua. Ia manu iau tō Faiva po ia. Ia whoi lau tō whanau no ngā manu. A wā se manu ia o Samoa. Ana tupulanga mo nei tai ao mātua. Saunga le mūle atunu i lunga le ala tele se ia tau nuu manuia i maota malawa. Whapena whoi lau fitelenga se manu. Ia ai le ngata i lea. O osi ngā tau langa o tali ngā sua. Lātou uma o lo o whaia le Faiva le nā. O le ngā se senga i aso uma. Whamanu i atu le tua i atu tau molo tau wanga le lei. A inga e mese ta māmatina matua o lo o tau sia i tutonu o tātou. A inga mōsa o malos. Ia, whamangalo fo i se leo. O le atātou whei luai i le ngā Gagaifo Faiva. I le aso a tai au. Le atou se velma se umanu, Francis Ioane. Whasoifu atu a lofo tele mo oe ai maise. Lunga o le tātou 106.1 FM i Samoa. O lo whafonga mai ai le mamalu tele o le tātou o tunu i Samoa atua. Apena foi ia o tātou ainga le tai. Ia whapea foi ia le whale manono. Ia e maise tuile manua. Manuia le vai aso o le whamana tuina lua se lau 5 tausanga. O lou tū tō tasi o le malo tele o Amerika Moana Territory. Pasoi fuia, ma ia manuia. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali